لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى گری گردانیجا جبوی خبردانا کردی شویدی تره هیئتا هر دعوا پارتیسی جبو کو اصناف لیجے زیارت بکے پارتیا خوا غایہ و ہدف و پارتیا حالے کو نو ببویا بخلق خواہ عزیز بدے ناس کرن لیجے زیارت کرن اول اصناف لیجے گریانو دعوا خوشوار گوتن دداویا ایش خدا هنگیا کو خواستن وگرن ورنہ مالا خوا وان کسی کو حتائی رو جغینی دردو کلا تشتک ندان بی خلقی وان کسی کو دائما فتنہ و فسادید نبی خلقی دا گش کرنا جارک دیتر روح خوی رش جارک دیتر قلب خوی رش جارک دیتر نشانی مو فی خلق مدان آن ما صبر کر بے شبہا ما دست خدانی سر برینا خوا بمولطوفا بسلاحا بکبر دارا لے وی جامعہ ہانے کے ہاتھ نہ کرن ہر روش دے نہ کرن دو وقت کی نزید بریا ہفتی کی دہ روشا لباطمان جہات کرن لہر در وی مملکت اب ہجوم تینا کرن بالصدا رقم وانا زید بونا دوان ہجوم آدا انسان مظلوم شہید بونا درنکے کو سادجا خدمت جبو دین و دنیاوی خلقی دکن ہاتنا شوطان دن پشتی کو ہدا پار ہر دعوا پارتسی جبو خدمت آوی خلقی کتا ویرے اب ہجوم ہانے کے نوان جہاد نہ کرن استقلال و آزادی کردستان اسلامی کردستان اسلامی استقلال و آزادی استقلال و آزادی کردستان اسلامی کردستان اسلامی استقلال و آزادی استقلال و آزادی کردستان اسلامی کردستان اسلامی BDP ilçe binasından çıkan saldırganlar Hüdapar üyelerine dönük önce sözlü ardından da taşlı, sopalı, satırlı saldırı düzenlemiş, bazı araçları tahrip etmiş, Hüdapar üyelerinden bazılarını yaralamışlardır. Yönelik taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırıda bulunan çetelerin dolduruşa getirilmiş BDP'liler olduğu açıktır. Güvenliği sağlamakla görevli kolluk güçleri de saldırıyı önlememiş, yaşanan saldırıya her zaman olduğu gibi adeta seyirci kalmışlardır. Görüntülerden ve görgü tanıklarından edindiğimiz izlenim, oradaki güvenlik güçlerinin resmen sahayı terk ettikleri ve bu tavırlarıyla adeta söz konusu fitneye sebep olmuşlardır. Devletten bunca tecrübelerden sonra hiçbir şey beklemediğimiz için halkımızın vicdanına sesleniyoruz. Bu zalimlerin zulmüne bu halk daha ne zamana kadar sessiz kalacak? Halkımız gözlerinin önünde cereyan eden bu manzaraları iyi okumalı ve kendi evlatlarına yönelik bu saldırılara karşı tavır almalıdır. Bu zalim cerrahada diyoruz ki, sizler bu halka saldırdıkça eriyeceksiniz. Bizim sağduyumuz ve sabrımız karşısında buhar olup yok olacaksınız. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين